Mariko ubu irushanwa ry'ubwiza uribona ute? Irushanwa ry'ubwiza ririmo ikibazo n'akarengane. Ubone gute mu irushanwa ry'ubwiza haba harimo abakobwa babi? Ntumbwire ibyo ngibyo. Ndasaba ari bongo dukurikirane kiriya kibazo kimenye neza. Ntumbwire iby'abakobwa babi. Ubundi ni gute? Nje n'uwo muntu bari kuvugaho sinshobora kumuvuga. Misenese Joseph sinamuvuga. N'ibintu nje umuco narezwe. Ibintu bavuga ngo umuntu ni mubi. Nje ntago navuga ngo umuntu ni mubi. Nubwo nabonye Josane ari mubi ariko sinabivuga nibanga. Ni gute? Niba bashaka niba irushanwa ry'ubwiza bashaka beza. Batora beza bareke gutora babi. Niba bashaka baminuje amashuri. Bashaka abantu bafite ubwenge. Bajye muri za kaminuza bari abanditse ibitabo n'abaminuje cyane. Kandi bari n'umuco. Minisiteri y'umuco na siporo irahari n'ibishinzwe izajya itegura ibyayo abafite ukobwa bafite umuco turabafite bagende bitabira. Ariko muri ya campaign dufite yo kurwanya mukecuru na mukorogo kandi muri ba Nyampinga mu irushanwa ry'ubwiza dushigikire Mwiseneza Josiane. Icyo kintu ibintu bigomba guhinduka.